Ese wigeze wumva umugabo wareze uwamuhaye igihembo? Yego byabayeho, reka mbwira bisa nk'ibitangaje kuri Jonathan Lee Riches ufatwa nka the most litigent mu isi. Uyu mugabo ikirego cya mbere ze mama w'umubyara mu kirego yamurezemo yavuze ko mama atigeze amurera neza cyangwa amufate neza, birangira amureze mu rukiko ndetse ikirego yaragitsinze ahabwa $20,000 by'amadolari. Nyuma yo gutsinda iki kirego yareze inshuti ze, abaturanyi, bene wabo, Beyonce muzi nk'umuhanzi, polisi, abacamanza, kampani zikomeye zamamaye ndetse atanasize uwahoze ari perezida wa Amerika George Bush. Ubu tuvugana amaze gutanga ibirego 2,600. Utudigo yaciye yaje kwandika muri Guinness.The record, birangira nabo abareze mu rukiko arega avuga ko banditse ubuzima bwo bwite mu gitabo cya Guinness.The record nta burenganzira atanze. Birangira hawe $8,000,000 z'amadolari nk'indishyi z'akababaro zatanzwe na Guinness.The record izira ko yamwanditse mu gitabo cy'uduhigo. Nyuma y'ibi byose yaje guhamagarwa kuri televiziyo imwe aza kubazwa mu kiganiro impamvu nyuma yo kwamamara akibana wenyine nta muntu umukunda. Akibyumva araseka cyane ahita ava mu kiganiro. Akikivamo nawe yahise abarega mu rukiko kubwo kumusuzugura, birangira ntabwo ahawe $50,000 by'amadolari nk'indishyi z'akababaro. Birangira nabwo arizo televiziyo mutuye mu kiganiro. Iyi nkuru ya Jonathan Lee Riches tuyikesha intheworld media, njye wayikwegeranyije ndi Shema Jean-Luc.